bihe byiza. Nitwa MC Robatsi nkaba nje ukubwira ibiri kuvugwa aka kanya nanone niba ni umyidagaduro mise nigarukira. Uzi yuko aka kanya YouTube channel ya Diamond Platnumz man, iki kintu uri kucyumva? Diamond Platnumz YouTube ya channel aka kanya winjiye kuri chaîne yiwe kuri YouTube ntabwo wibona ubwo uhita usanganirwa n'ibinyamakuru bitandukanye biri kuvuga iyi nkuru mbi. Reka ariko tuvuga akaba rero Tanzania bashitse ndetse no mu Rwanda. Ndatekereza wenda iyi nkuru ngiye kuyibahereza aka kanya, ariko icyo nakubwira cyo ntago mu by'ukuri ntago haramenyekana icyishe inyuma y'isibwa ry'icano. Amakuru turi kuvana muri WhatsApp cyangwa muri WhatsApp record nuko twabonye yuko nyine account yiwe yasibwe, yaje gusibwa rwose ndetse igasibwa ngo n'umuntu utaramenyekana, ariko ikinyamakuru gikona gisobanura yuko mu by'ukuri ashobora kuba hari kugenda hakekwa abantu, ariko nubwo nta numwe uramentioninga ngavuga ngo n'uyu nguyu, ariko iki ngiki cyo wahita ukimenya ku buryo bwihuse cyane. Ahangaha hano hari ifoto bashyizeho Diamond yifashe nk'umuntu babaye, ariko